Salama kaborok lako kita solanasang. Salama sita mumali lan atu yate. Ulendui renungan harian Toraya. Alo Senin tanggal 10 bulan 2 tahun 2020. Lata basa setarangi tu gadan puang matua lan atu yate may komita palaku patunduan ta masamayang. O puang matua, puang kapenombangki dao suruga. Ki kure semangat tu diona allo bakru, si sola katuan bakru. Tontong mempayan lago kami masolanasang lan atu yate. Tang tore masokan mi puang, tontong taranakan kima din rampo. Si sola katuan bakru, kale manaman. Laki ola itu katuan ki allo yate. Laki penggaronto sani ulendui diona kada malabi mi. Meranukan lami rondong si sola pena masalo mi. Kitandai patunda tu diona kadami. Ia mo kada lamendadi pak pakilala lan mintu allo katuangki. Mi tarima kan mangando mati olo malabi mi lan sangan na puangki puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Ia tu kadanda puang matua di alalan mai Matius pasal 95 ayat misa saya lako kasera. Tonna ia to saya milako Yesu tu mai to Farisi sia pandita sura dio mai Yerusalem sia nakua. Maapari tu anak gurumi anda lendai tu aluk panganna to dolo. Bela na taya na basei tu limanna kela kumandei. Mebali mi Yesu sia nakua ungkwani tinde tahu. Maapai anak kamu duka untengkai sukaran alukna puang matua tu belanna aluk panganna todolomi. Belanna nakua puang matua kasiri itu ambekmu sia indokmu sia minda-minda unggatai ambekna batu indokna ia mo lamate di pongko. Apa mikua kamu? Minda-minda tu mak kada laku ambekna batu indokna kumua. Ia tu lami potuona tulu diona mai kaleku ia mau kapenomban laku puang matua. Tak mau namanggi tahu laung kasiri opi tu ambekna batu indokna. Susi moto tu kaum pak diami bisaranna puang matua tu belanna aluk panganna todolomi. To belo puduk tongan nabang tu apa mangka na parunde Nabi Yesaya pirambongi tu diona kamu kumua. Manasa ia te tahu ia te puduk na manna kasirina apa ia tu penanna tayak na lattu lako kaleku. Tayak buat na tu tahu ia to penombai na belan na umpak pengadaran panganna na pondok tolino. Rampo indah moto tu kadanna puang matua. Na ia tu latanandong lan atu ia te di balan misa penggarontosan. Manarang menna mak pasalah. Pintar menyalahkan. Apa ratu tanda manasana tu mengkaola lako puang matua. Ia raka ke mati nuru ki memala batu ia raka ke budai toyan pak kamayan di panata lan kombongan. Ia tuto Parisi umpasala puang Yesu sola anak gurunna belan na tayak na basai tu limanna anna kumande. Apa na pebali duka puang Yesu anna mikutana. Nakoi maapai anna kamu duka untengkai sukaran aluk na puang matua belan na aluk panganna todolomi. Ia sia nakon ni puang Yesu susito belan na tayak na tandai umpangkei tu indokna sia ambekna. Ia tuto Parisi manarang manna umpasala apa na tiro matanna kitang siturui panganna todolona. Apa sitonganna ia tu penggauranna tang sitinaya buangan kadanna. Ia moto anna pakilalai puang Yesu kumua. Ta iyan na apa lutama sadang tu rutak kitau sangadinna ia ritululanna mai sadang. Ia mo yato tu rutak kitau. Betulanna kumua tangia panganna todolo tu mandu ke angga la ditue di gua anta digente tu mengkaola lako puang matua. Sangadina ia itu kadanna puang matua tu sipatu la di papayan ulen di buangan
Tu si solanna penggauranta di kuaanna pomalabi sanganna puang matua sia na bangun kapatongananna padanta mak rupa tahu. Napatorro maindan miki puang matua sia napasalama mokilan puang Yesu. Ia mato anna tangi mo pangadaran panganna todolo tula mendadi sukaran lame pasalama sangadinna kapatonganan laku puang Yesu tu di papayan dan kamari tutuan umpogau pangadaranna la ulendui buangan kadanta la ulendui penggauranta. Susitu dipokadalan surat Yakobus pasal 2 ayat 20-an tunakua. Belanna susi kale mate ketai penalan susi dukamo kapatonganan to mate ketai nasi tuang penggauran. Amin. Ta palaku pak tunduan ta masambayang. Puang matua, puang kapenombang ki dawa suruga. Ki kana sailan atu iate tu dio nakadami tu nadaikan kumua ia tu mengkameng kawalan lako kalemi tan yamanna tu sundunni sukaran aluk pak tu panganna to dolo sangadinna itu mandu kiangga di olo malabi mi yang tu umpapayan kadami bulan di penggauran sebuang kadangki labir kana pomalabi sangami sia na bangun kapatonganan padangki mak rupa tahu o buang matua laki lingkai tu katuangki alo iate paranukan lami rondong kipogau tujuan pasanan tumang kami paduluangkan laku kami pantankan si misa-misa. Mitontong rinding palakan pasito yang akan diomai mak rupa-rupa kamasusan ki mak din ulingkai tu katuangki si sola kalemanaman tontong mangando mati olo malabi mi. Ia matep tu pangandoki tarimakan matetelan puang Yesu puang pelak baka salangki. Amin. Rampo indah moto tupak nandung anta alu yate salama aku kita solanasang puang tontong urondongki.